Tes tes. Nah. Om Swastiastu, semeton sore sami. Di tiang wayan godel. Nih. Oh, nih jani ada di dan ini. Di Bendungan Silang Janu Buleleng Bali. Oh, toh be. Nyenyedot melalui mai ke Bendungan. Atuh ini aja. Gratis free ongkir bolak balik. Oh, panggeng kita mentimbal jaya ragu. Oh, mai. Dot memem, dot kaya celempung. Ya ada tukat betene toh. Awang jani nujan sing dang kaya jani Oh. Oh kan ini itu mememan tadi manting tadi toh. Yeh gede yeh bening nyeng nyeng. Oh. Lokasi bendungan ini uling kota Singaraja sekitar 20 menit. Oh, Pak, nih Pak. Nah, ini melalui sengengken. Aduh ini aja. Duren ada pemandangan. Wih, pemandangan jangan ditanya. Pokoknya jog menawan mempesona, beautiful view. Oh, turis liu main. Oh, apa ini lagi lokal. Oh, nah, kayak melalui so, tinggal lagi. Di Jawa nale, bendungan cari kene. Oh, amon melalui telepon gen yang Iwayan Godel di 00880009. Ah, mundagen malu video nih, yang pamit dumun. Kesinep anduk para santi. Om Santi 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 Om.